će igrati GTA sa mojim drugom Mihajlom. Ćao. On je Dumful kao što vidite i krećemo. Mikša, nećemo se međusobno ubijamo. Važi. Ajmo. Ček, nema nikoga, pokupimo stvari, skoče ga. Ne beži, čevi, ubit ćete. Nećemo ubio, ne boj se. Dobar sam, imam snajper. Joj, Supjeli. Ne, jo. Ubiše me, čevi. sad ću ga puknem. Evo ulazim opet u server. Joj, šta, sve sam ti stvari pokupio da ti ne nestanu. Dobro. Evo. Šta si imao pušaka? Da mi vratiš to? Hoću, čekaj. Ima vamo velikih problema. Evo vidim te, streljaju te. Sad sam na krovu. Da. Joj, pazi na neki vazdušnu pušku. Brate. Evo ulazim odmah. Evo, bežim. Nisu je pogodilo nijednom. Čevi, gdje si? Pogodiše me jednom. Jao, šta ja ovdje imam? Ja sam tamo da si ti bio. Mikša, da znaš šta ja ovdje imam pušaka i kola. Gdje si ti na stopu? Ne bre, ja sam poginuo. Poginuo si? Jo, čekaj me ne spavam, ubiše i mene. Ajde. Čekaj, neki mova, Gdje si da puk? Gdje si cijeli? Evo me vamo. Jel me vidiš, čučkam? Jel me vidiš? Gdje? Iza. Vidim te, Legija, ajde. I našto čučkaš to? Na shift. Neko ostavio pušku. I to sam ja te opet. Joj, nije... Čevi, dođi časkom ovdje, ovdje imaju dobre puške. Mislim, neko ostavio puške. Gdje? Tako sam ja našla. U nekoj zgradi. Ma dobro, nije bitno, idemo vamo, tražimo. Ajde. Hoćemo opet na isto. Ćemo uđemo u ovaj server gdje je ona lampa, pa ćemo tu da tražimo. Gdje? Gdje je lampa iznad gore. Ajde. 3, 4... Joj, nemoj, Mikša. Ušao sam. Pa uvek nas baci na različito mjesto, a ja te čekam kucaj kosa crta s, p, a, duplo v. Ja te čekam ovog Height Rise. Tamo gdje obično i ulazimo. Čekat ću te na onom krovu ako uspijem da se popenjem. Važim. Vrate. Ja sam na spavnu. Uđi na ono gdje mi obično i ulazimo. Neko bacio delo i trulo meso. Uj. Aj bre, nemoj se gadiš na Kaj zula. pas? 7, 5, 4, 3. Ajde, ja te čekam ispred. Ušao sam. Evo te, imaš čizmice. Mikša, To je s otvorenom puškom. Mikša, stani bre. Na 3 pičimo pravo. Ne, ajmo kod dizalica. Prati me. Dođi vamo. Pratim te. Vamo, ajde. Trči. U skratu. U šumu idemo. U kod dizalice. Da. Tamo Ima neko vatrenu pušku. Beži u šumu. Jesi uteko? Ja sam iza tebe sam. Jel te prati onaj? Ne, imaš jednu pušku mi daš. Imam. Bilo koji. Ti, čekaj. Evo ti ta. Jesi sam ti bacio? Jesi? Evo, ček, imam još jednu. Ta. Mikša, ene ti. Dobro. I evo ti kapica. Daj kapicu. Nemam bolje. Idemo, nema veze, idemo. Desica vi? Pa idi sam ovim putićem. Putićem? Pa ja idem putićem, nego te nema. Joj, ti si otišao na drugi deo, vraćaj se vamo nazad. Vrati se tamo da si mi dao stvar. Da. Eno te, vidim ti za tebe sam. Ajde, dolazi vamo. Sigurno da je tamo. A jes. Ja se ne vidim. Ja otišao pravo tamo. Pa... Joj, jebe je. Uzmi puške. Prvi. Ja.
Nemoj da si me puko. Alo, Što si ti mene? ti si mene prvi. Nemoj... Ja stodan sam imao hrane. Pa, A? ništa, za malo da padnem na tebe. Čekaj, ovdje moram da pojedem nešto. Ja nemam nijaka. Ja sam pao, vidite. Ja nemam hrane, čavi. Pa vamo imaš čestove da prikupiš. Koliko ima tu čestova? Milion. Imaš i na onome i sa... Ustaj, pištolji, hrana, taman. Drvena hrana. Prati me i vamo, ima. Da. Za malo da padnem dole. Ne bi se javio da si Jedan, pa. čekaj, moram gledam. Šta mi treba, ništa. Tu... Dobro, ne treba mi. To mi treba. Super auto. Bilo će auto. A? Pazi, nemoj ovdje da izletiš, ima jedna rupa, a padaš u neku zamku. Mikša, To, ja ne mogu da nađem auto. A, upade u tu rupu. Kako ti izaći? Mikša, imaš li pumparicu? Da. Skoči i pukni u zemlju. Skočio sam i puknom. Nije ti to, pumparica drži. Daj. Čekaj, da li ću sad pogoditi rupu? Dobro. Skoči Aha. i sad pukni u zemlju. Aha, joj. I nije dovoljno visoko. Jebi, Mikša, idi ti kucaj SPAVN. Vidimo se tamo. Mikša, čekaj be. Ali, Ja ću da te čekam tamo da se stvoriš kad uđeš na da obično igramo, kako se već zva. Kucaj kosa crta SPAVN. ja sam već na spavnicu, vidi. Super. I dolazim neke stvari u kopče, ima mnogo stvari. Dođi u onu kuću da su kopčezi. U koju kuću da su kovčezi? A gdje su kopčezi dosta nešto? Imam knjigu, čavi, zašto ona služi? Ne znam. To je to. To cipele da stavim. Skoro ćemo završavamo video. Pa ćemo onda obično igramo, ja i ti. Završim, gdje si ti? Evo, ja sam na putu, sad se vraćam vamo, tamo da se stvaram. Uđi ti na onaj haj, kako već. Haj, rise. Jes to. Ajde, pucaj bre. Već je prošlo 9 i 25 minuta. 9 minuta i 25 sekundi. Ja sam ušao, ja sam ispred one kuće velike. Kreni ti kad izalicama, ja sam se malo ovamo pogubio. Dobro, vidi. Joj, ima i neki. Joj, evo me Mikša, stižem. Gdje si, evo ja sam u šumi. Pa kud ode u šumu čoveče? Stani vamo pored vode. Pored vode? Okej. Na ono rasvjet. Svrsike ledene zgrade. U šumu. A gdje nađe ledenu? Vidite. Vidim ti ja. Nisi pokupio stvari. I daj kola. Streljanje u šari. Ma zombi te puca, šta ko te strelja? Šteta što nemam snajper. Bilo bi dobro da mogu dvoje u kola. Ajmo bežimo, imaš jedna kola samo. Ajmo dođi. Da nađemo jedna kola. To, ubio sam zombija. Piči ti gore i traži kola, ja ti čuvam stražu ispred. Okej, ajde umako sam ti. Ajde ti, piči ti. Mikša, gdje ćeš? Idem tražim kola. Vraćaš se vamo. Okej, evo me na raskrsnici sam. Dolazi vamo, vidiš da ti je tamo. Ode? Da. Okej. Ja te čekam dole kad se budeš vratiti. Joj, znam gdje ću. Da stanem u štek. Ja te čekam na spratu niže. Aha, čekaj. Kako se penjem veće gore, aha. Neki napisao, Lasi. Mikša, završavamo. To je to za ovaj video, vidimo se drugi put. Ćao.